Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Turi hano kuri gusenga by Mama Ebenezer. Ndabasuhuje buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, shalom mwese. Ndabasuhuje. Ngewe wumva kuri mikro ndi Mama Ebenezer. Karibu dusenge, dushyire Yesu hejuru. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma Yosuwa 6 kuva ku murongo wa 20 kugera kwa 21. Haravuga ngo umutwe w'amagambo waho uravuga ngo inkike z'i Yeriko ziriduka bakiza Rahabu. Abantu baherako barangurura amajwi, abatambyi bakivuza amahembe. Muri ako kanya abantu bumvisha amajwi y'amahembe barangurura amajwi, inkike z'amabuye zirariduka, abantu barazamuka batera umudugudu, umuntu wese imbere ye barawutsinda. Barimbura rwose ibyari biwurimo uwo mudugudu byose, abagabo n'abagore, bato n'abakuru, inka n'intama n'indogobe babyicisha inkota. Amen. Imana ishimwe. Uyu munsi wo nta mikino kuri Yeriko. Nta mikino, uvuga ngo nta mikino kuri Yeriko. Imana yayitugabije. Nta gukina na Yeriko. Yeriko ituma umuntu atareba imbere, adatera imbere, atagera imbere, atagira aho ageze. Yeriko ntabwo ugomba kuyikinisha, nta kuyisekera bihari. Akazi kacu ni ukuzenguruka, ni ukwizera, ni ugufungura umunwa tugasenga. Hano abantu baherako barangurura amajwi, abatambyi bakivuza amahembe. Muri ako kanya abantu bumvisha amajwi y'amahembe barangurura amajwi yabo, inkike z'amabuye zirariduka. Ni ukuvuga ngo izi nkike zirariduka cyangwa se iyi Yeriko irariduka kubera ko twaranguruye. Rangurura uyu munsi, uririmbira Imana, uramye Imana. Mu kuramya Imana, mu kuririmba, ufata amakondera yawe, uhaguruke, ufate ihembe ryawe uririmbe, ucurangire Imana, maze ubwire Yeriko ati wite Yeriko mfite niyi, ya mbere niyi y'ubushomeri, yandi ya kabiri niyi, ngiye niyo ubugumbi, ya gatatu niyi y'ubukene, ya kane niyi. Yeriko urazizi ziguhagaze imbere. Nurangiza ubwire Yesu uti Yesu, ngiye kuvuza amakondera, ngiye kuririmba n'ijwi riranguruye, izi Yeriko zihirike. Ntago ziri buhirikwe n'ikindi, ni ukuvuza, ni ukurangurura amajwi, tugasenga, tukaririmbira Imana, kuramya Imana. Ngo abantu bumvise amajwi n'amahembe bararangurura. Takira Imana. Diyo mu Kinyarwanda cyangwa se mu Kirundi, iyo umuntu atewe avuza induru, ugafata ibidebe n'ibijerekani nubwo nta kintu waba ufite, ukabivuza ati nimundabare. Abari hirya ati komera. Sinzi ubu ngubu niba bikibaho, hasigaye hariho abacunga umutekano. Ati komera. Ariko murabyibuka ko byabagaho, abaturanyi bakaza kugutabara, bantu muri kumwe aho ngaho bakaza kugutabara, bakiruka kuri bya bisambo, rimwe bakabifata cyangwa se bikabacika. Ariko byabagaho abantu bagatabarana. Batabaraga uwo muturanyi kuko yavugije induru, kuko yatabaje. Haleluya. Tabaza rero Yesu agutabare, agukize Yeriko. Kandi Yeriko ntabwo iri bukurweho n'ikindi, nuko turi bufungura amajwi tukarangurura. Twebwe rero twahisemo kuririmbira Imana. Ririmbira Imana, zamura indirimbo, uririmbo, uhanike ijwi, ubwira Imana ngo Yeriko zanjye nizi ziritagurike. Muri uku kukuramya izi Yeriko ziritagurike. Muri uku kuguhimbaza uhimbaza Imana n'ubishobora, izi Yeriko ziritagurike. Ngo nuko abantu barazamuka batera umudugudu, kuko Yeriko yari yaridutse, umuntu wese imbere ye barawutsinda. Barimbura rwose ibyari biri muri uwo mudugudu. Ariko umurongo wa 21, barimbura ibyari muri uwo mudugudu byose, abagabo, abagore, ibintu byose byari bituyemo barabirimbuye. Ibi bishatse kuvuga iki? Nta gukina na Yeriko. Nta gukina na Yeriko ngo ugira kusigaza, ngo ye babanga kangaka ngo ntacyo gatwaye, vana mu nzira. Iyi ndwara yo ngo isigaramo imariki. Ngo Yesu ngo nkiza kino gikomeye, iki ngo ntacyo kintwaye. Oya, bararimbuye byose. Niba ari abantu ubona ari bo nkike z'amabuye zihagaze kuri Yeriko, bavanemo mu buzima bwawe, basohore, ubona amahoro. Yeriko irahirimana nabo mu izina rya Yesu.
niba ari ibidutera ubwoba byubatse Yeriko bigatuma Yeriko yubakika, bivanemo mu izina rya Yesu. Twizere Yesu. Ubwoba burwanya kwizera, hanyuma twizere Yesu tubona Imana. Haleluya. Nta kintu na kimwe basize, byose bararimbuye. Haguruka rero, haguruka. Iki ni igihe cyo kubuza amakondera n'amajwi, kurangurura amajwi kandi no kurimbura. Nuvuga ngo ni amasengesho ya kirimbuzi. Aya yitwa amasengesho ya kirimbuzi, ngo barimbura rwose ibyari biri muri uwo mudugudu byose mu izina rya Yesu. Umudamu nigeze gukunda wasenze amasengesho ya kirimbuzi. Hari ibintu bigomba kurimbuka mu buzima bwacu bikavamo, ntibizongere kwibukwa. Nyankunda gutanga urugero rwanjye. Ni ukuri Imana yarimbuye ubugumba, iraburimbura burundu kugeza Yesu agarutse. Usari wavuga ngo sinabyaye, ni urugero. Oya, Yesu ajya arimbura. Abwira Yesu ngo ndimburira niki mu mizi yacu. Ujye mu mizi, ubwira Imana ngo Mana utakirimbuye mu mizi. Ubwira Imana ngo Mana ahangaha aho Satani yagufatiye n'abakozi be, ubwira Imana ngo Mana aya maboko ahora ntera utayarimbuye ngo ave mu buzima bwanjye, agende uyaranduremo. Ntabwo bikunda tubiteka aha. Haleluya. Cyane ko twe tugendera mu nsinzi y'Igorogota. Nuvuga ngo turatsinda. Yeriko iranesheka, Yeriko irahirima, Yeriko iritagurika n'inkike zayo, kandi birarimbuka ibitagomba kubana natwe muri Kanani. Haleluya. Kugira ngo twinjire i Kanani nuko Yeriko irimbuka, kugira ngo utazadukurikirane ugasanga ibayeho nk'igikuta kikatubuza amahoro turi mu masezerano. Ibaze nawe uri mu masezerano ukajya uhura na vurugusi z'ibibazo oya. Wese wasubira gusenga ngo Mana ntiwantabaye. Oya, rimbura. Fungura umunwa urangururijwe, inkike z'amabuye ziriduke, zishwanyagurike, zivemo. Amen. Mana turagushimiye. Iki ni igihe utanze strategy y'urugamba. Turagushimiye ko ari uduhukuka tubwira uko turi buhagarare. Turagushimiye kuri umujyanama mwiza. Mwuka wera ndagushimiye. Ndagushimiye ko iki gihe ari igihe uje kudufasha urugamba. Haleluya. Wowe ukarwana mu buzima bwacu, ukaturwanira, ukatwereka uko turi buhagarare, uko turi gusenga, uko turi bwifate. Urabiduhaye nyine, shima. Kandi kuri kumwe natwe kugira ngo amasengesho yacu agumye kubera Data umuvu umuhumurira. Iki ni igihe cyo kurimbura Yeriko. Uyu ni umunsi wa 3 Mwami duhagaze imbere yawe, kandi turagushimira kuri iyi faveri wamanuye kugira ngo Yeriko zari zihagaze mu buzima bwacu, kugira ngo inkike z'amabuye zari zihagazeho Yeriko ziritagurike, kugira ngo ubuzima bwacu bwinjire muri Kanani yacu. Twinjire mu kindi gihe cyo kwinjira muri Kanani. Kindi gihe Yeriko igomba kuriduka yose yari mu buzima bwacu, tukinjira muri Kanani amahoro, tukaba muri Kanani amahoro, tukanezererwa Kanani zacu, tukibagirwa imiruho n'imicoko. Haleluya. Uri Imana ijya ibikora, uri Imana ijya ibikora. Hari ukuntu ujya utabaruka ugahoza umuntu amarira ukamuha n'impuzamarira. Hari ukuntu ujya utabara Mwami ukikundira umuntu yari yaratawe kandi ukamugirira neza. Hari ukuntu ujya ubikora. Haleluya. Turagushimiye. Itariki amahanga himbazwa. Izina ryawe ni ryiza, mu bubasha bwawe n'ubushobozi bwawe, mu mbaraga za Yesu, mu butware bwawe Mwami. Ndagukunda Yesu, uri mwiza. Ni Yesu muzima, Yesu ukomeye. Turagushimiye ko twenda mu nsinzi y'Igorogota, kandi uri mu ruhande rwacu. Ntituzanyeganyezwa, ahubwo uje kunyeganyeza izi Yeriko uzihirike. Urakoze gutsembanye n'ibibi byabyo byose. Urakoze kukuyeho impamvu zazo byose. Urakoze kufashe mbere amaboko yari yaraduteje za Yeriko. Urakoze kuturwaniriye. Urakoze kutuvugiye. Urakoze kutwinjije i Kanani. Urakoze kuduhaye kurya kubyi Kanani. Urakoze kuduhaye kureba i Kanani tukahaba mu mahoro. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu kurangije Yeriko mu buzima bwacu. Urakoze Yesu kukinguye inzugi n'ibihindizo byo mukabicamo kabiri. Urakoze Kristo. Izina ryawe niryubahwe. Haleluya, haleluya. Umunsi mwiza. Ntiwibagirwe gukora subscribe, kandi niba uri kuri iyi channel ndakwibutsa gukora share, sangiza abandi, gira abantu buzinduye baze bisengere. Shalom.